ako su Bošnjaci nečega siti, onda su to bošnjački političari koji nemaju kičme. Dakle, Bošnjaci ne mogu više trpjeti tu beskičmenost bošnjačke politike koja nema stava ni o čemu, niti je imala stava u proteklih 10-15 godina kada se Bosna na različite načine čerupala. I zamislite vi, kada Hrvatski sabor raspravlja o trećem entitetu, onda nemate ni jednog bošnjačkog političara u Sarajevu koji na to reagira i koji o tome ima stav. Zapravo oni ne postoje. I onda je pravi događaj za bošnjačku politiku, za bošnjački narod, kada se u Hrvatskoj dogodi da jedan saborski zastupnik, gospodin Nedžad Hodžić, digne svoj glas u odbranu Bosne i Hercegovine, u odbranu bosansko-hercegovačkog suvereniteta. Ako je neko bio apsolutna politička zvijezda proteklih mjeseci, možda u cijelu proteklu godinu dana, onda je to saborski zastupnik za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, gospodin Nedžad Hodžić, kojega evo ekskluzivno imamo u programu televizije Igman. Selam alejkum i dobro nam došli u ovaj naš program. Alejkum selam i pozdrav vašim gledateljima televizije. Hvala. Ja ću vas zamoliti evo da iz prve ruke nam opričate šta se to dogodilo u Hrvatskom saboru i na što ste vi reagirali. Pa to nije prvi puta, ali ono na što ja reagiram već u nekoliko navrata, pa i zadnji puta kada se pokrenula, ja bih rekao i otvoreno podržavao treći entitet u Bosni i Hercegovini, ja sam zatražio stanku sjednice i iznio svoj stav da smatram da se na takav način u parlamentu o jednoj suverenoj zemlji kakva je Bosna i Hercegovina ne može razgovarati, ne negirajući pravo hrvatskoj vladi, hrvatskim političarima da vode brigu o hrvatskom narodu i da pomažu, ali Bosna koja istina treba neko novo kvalitetnije rješenje, za stol moraju sjesti prije svega narodi i građani Bosne i Hercegovine, a svi drugi izvan Bosne i Hercegovine trebaju dati samo pomoć u traženju jednog kvalitetnijeg rješenja. Dakle, ja ću uvijek na takve stvari reagirati, to i nije bilo prvi puta. Dakle, Bosna i Hercegovina je moja matična domovina, Bosna i Hercegovina je suverena, samostalna, međunarodno priznata zemlja i ne može se u parlamentu jedne druge države, u ovom slučaju i moje države Republike Hrvatske, po mome mišljenju se ne može na takav način razgovarati. Ja vam moram kazati da je u Bosni i Hercegovini među Bošnjacima vaša reakcija naišla na oduševljenje. Ljudi su oduševljeni time što ste vi digli svoj glas, pogotovo zbog toga što mi u Bosni i Hercegovini nemamo bošnjačke političare koji štite bosansko-hercegovački suverenitet i dostojanstvo bošnjačkog naroda. Nažalost, to je tako, ali želim vas pitati da li zbog toga imate nekih problema ovdje u Hrvatskoj? Pa ne mogu reći da imam problema, ali ono što me iznenadilo upravo na toj raspravi prije par tjedana je to da su i određeni političari iz lijevog i desnog političkog spektra reagirali na sličan način i bojim se da, iako je, moram reći ovo, da bosansko-hercegovačka javnost zna, dakle, lijeve stranke u Republici Hrvatskoj imaju po pitanju Bosne jasan stav. Ja mislim da ste se mogli uvjeriti i po isprici koju je uputio predsjednik Josipović u Sarajevu i po tome što je premijer Milanović uputio jasnu poruku Hrvatima u Bosni i Hercegovini da svoj problem moraju rješavati u Sarajevu, odnosno u Bosni i Hercegovini, a ne u Zagrebu, no ovaj put se dogodilo da su i određeni političari iz lijevog spektra, odnosno tamo gdje ja nisam očekivao da će tako reagirati, da su reagirali na sličan način i naravno ja ću se, i tad sam se usprotivio i usprotivit ću se uvijek kada se tiče naše matične zemlje i čuvajući naravno integritet Sabora Republike Hrvatske, jer ono što se može reći možda izvan sabornice, u društvu, na nekakvom skupu, ne može se govoriti u parlamentu jedne zemlje koji je zadužen da se unutra stvaraju zakoni te zemlje, a ne da se eventualno, ja sam to rekao i podsjetio, da je crtanje karata iz 90. godina nanijelo strahovitu štetu građanima Bosne i Hercegovine, svih nacija, naravno Bošnjacima najviše, i da ne želim uopće da se razgovara više na taj način. Evo ja vas molim još da nam date neku generalnu sliku, presjek bošnjačkog stanja, bošnjačke jednakopravnosti u Republici Hrvatskoj. Vidjeli smo kako to izgleda u Rijeci, evo vidjeli smo u ovom islamskom centru kako je to jedan simbol uzdizanja i dostojanstva Bošnjaka, ali da li postoje neke prijetnje da se
ugrozi bošnjačka jednakost, bošnjačka građanska prava u Republici Hrvatskoj? Da li je tu u silaznoj ili uzlaznoj putanji u odnosu na neka prethodna iskustva? Pa gledajte, valja prije svega reći da Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj ima jednu vrlo visoku razinu zaštite manjina svih, pa i bošnjačke. No, ono što jesu segmenti kompletne neprimjene tog zakona, to je prije svega u srazmjernom zapošljavanju u državnoj i javnoj upravi, to je konzumiranje radnih mjesta koja su krucijalna. Ostala prava su nama zagarantirana, zakoni se poprilično dobro sprovode, međutim imamo vrlo često izlete u ovoj političkoj sferi koji, želeći vjerovatno da šalju poruku svom biračkom tijelu, imaju eskapade koje bi sad predstavljale u stvari pokušaj da se tumače neki članci tog zakona, pa i danas se susrećemo sa tumačenjem članka 8 Ustavnog zakona gdje pojedine kolege u parlamentu tumače da taj zakon se može primjenjivati samo pod uvjetom kad je s njim zadovoljna i određena većina. Ako ćemo tako tumačiti članke zakona, onda o svakom zakonu možemo naći nekoga kome se on ne sviđa ili dijelu građana, dakle tako se zakoni ne mogu. Zakoni se moraju donijeti, moraju se primjenjivati. Ukoliko nekakvo zakonsko rješenje dovodi do nekakvog spora, valja prije svega u parlamentu, i o tome smo i danas u pauzi razgovarali u Saboru, valja prije u parlamentu izvršiti izmjene tog zakona, za njega treba glasati određena većina kvalificirana da se on može izmijeniti i onda kao izmijenjen zakon primjenjivati. Dok je određen zakon, svaki zakon na snazi, ne može se licitirati s tim da li će ga se primjenjivati ili se neće primjenjivati, da li će se primjenjivati na jednom teritoriju Republike Hrvatske, a na drugom ne. Dakle, o tome se naprosto ne može razgovarati ni u jednom parlamentu, ni u jednoj normalnoj uređenoj državi. I evo, možda za kraj pitanje, mi smo u proteklom periodu analizirali ove događaje koji su se zbili u Bosni i Hercegovini, ove paljevine i takozvane demonstracije sa socijalnom opravdanošću, ali sa manifestacijom koja je išla ka nasilju, ka destrukciji, ka anarhiji. I mnogi analitičari su ustvrdili da je to jedna uvertira ka stvaranju tog takozvanog hrvatskog identiteta, a čime bi Bošnjaci bili zatočeni u geto oko Zenice i geto oko Bihaća. Pa vas želim upitati kako vi vidite dalji razvoj situacije, s obzirom da su ipak neke stvari previše koordinirane u svemu ovome, od paljevina koje su bile u isto vrijeme, isto organizirane, napadalo se tačno na institucije vlasti, do toga da je reagirao visoki predstavnik rekavši da će želi pozvati dodatne trupe Evropske unije, a to ne bi bile trupe na granicama Bosne i Hercegovine, nego trupe koje bi razdvajale takozvane hrvatski dijelova od bošnjačkih dijelova. I dakle vidimo nekoliko aktivnosti koje se na tom planu vode, pa da li vi očekujete da će se to nastaviti, da li će se dinamizirati ili će biti osvećeno? Ne, ja mislim da je ovo jedan eksces koji se dogodio, ne mogu kvalificirano procjenjivati što su mu uzroci, ali mislim da Bosna i Hercegovina nikako neće i ne smije otići ka daljim podjelama. Mislim da neke nove inicijative koje, dakle, ne znamo točno formu, ali naša ministrica vanjskih poslova, gospođa Vesna Pusić, je najavila da je na sceni jedna nova inicijativa ka jednom bržem približavanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Mislim da želja građana Bosne i Hercegovine apsolutno nije upitna. Ono što je bitno napomenuti, i ja se iskreno tome nadam, dakle da će se Dejtonski ustav, koji je takav kakav je i valja ga tako kakav je danas poštivati, da će njegove promjene ići ka tome da se moraju zadovoljiti dva uvjeta, znači to da Bosna i Hercegovina jeste zemlja tri naroda, ali i ostalih građana, i mislim da ovo što imamo, dakle, obavezu o implementaciji presude Sejdić-Finci, da je to jedna velika stvar za Bosnu i Hercegovinu, jer će se morat naći rješenje da se i taj segment u nekakvim novim ustavnim promjenama zadovolji. Dakle, s jedne strane zemlja tri naroda, ali s druge strane ravnopravna zajednica svih građana sa svim ljudskim pravima. Dakle, apsolutno je neprihvatljivo da se jedan čovjek, bez obzira na njegovu nacionalnost, ne može kandidirati za člana predsjedništva ili za člana neke skupštine. Mislim da će na tom tragu ići promjene i takvim promjenama unutarnjeg rješenja ja bi osobno dao podršku. Dakle, naravno, Bosna je platila preveliku cijenu svoje samostalnosti, svoje cjelovitosti, neovisnosti, i o tome se ne može raspraviti. Gospodine Hođiću, hvala vam na razgovoru. Nek znate da niste sami kad bijete ove bitke za Bosnu i Hercegovinu, da vas mnogi
bosansko-hercegovački patrioti, poglavito Bošnjaci, podržavaju, da jako cijene to što radite i jednostavno uz vas smo kad god bijete tu bitku, časnu bitku za opstanak i suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine. Hvala i vama, naprosto to što ja radim, za to ne trebaju nikakve velike zahvale, to je naprosto moja obaveza, Bosna i Hercegovina je moja matična zemlja i ja sam dužan te bitke vojevati.